Motivation vibes in saseyiso futhi leso sikhathi sibonge ukuthi siphinde sihlangane once again ke sokhuluma nje amazwi a right amazwi akhuthazanayo sithi ukukhuthazana nje futhi khona lento leyo ukuthi sometimes sisaba ukuqala izinto yazi ukusaba ukuqala into yazi lento ngizoyikhuluma impela yona ngizoyikhuluma up until ize ingene because my wish ukuthi engathi ngazi igcina ingenile eindlebeni igcine futhi sinkile naseinhlizweni igcine iwenzile umsebenzi okufanele ukuthi mayiwenze ukusaba kwethu ukuqala izinto kokwenza yazi ukuthi uphile kodwa never yazi kubhlungu ukuphila never iva elokho likuhlaba ngala emasayidini uthi mawuthanyathela kuneve lokho likusokolisa lokho likuhlaba ukusaba kwethu uqala izinto kuyasenza ukuthi siphile ngalolo hlobo ngoba each and every time iminyaka njengoba ilibe lokho ihamba ulokhu ukhula njengoba ukhula nje awuhlehla siye emuva siyaphambili lapho esakhona sogcina sesibadala uthi mawusumdala bese kuba ima uthi wena yazi ukube ngayenza into ethile kodwa manje each and every time especially futhi uma ngabe ubhekana nezinkinga because uma ngabe izinto zihamba kahle kube ngazathi uyayikhohlwa lento yokuthi engathi ungenza into ethile up until bese ubhekana nenkinga that day ubhekana nenkinga khana ukhumbula ukuthi kodwa kube ngayenza le nto ethile kula abantu abaningi beyobona khona futhi ukuthi uNkulunkulu akaze wabazonda abantu uNkulunkulu akaze wathi wena nje angikufuni uNkulunkulu sithande sonke the only problem ithina nje kuphela nokwenza kwethu ukuthi thina izinto zethu sizenza kanjani abantu abaningi bayokhumbula lapho sebebona ukuthi kahle lokuhlupheka engikukhona akukhona ukuthi i-cause eyenzwa uNkulunkulu but ukuhlupheka kokuthi mina ngasaba and ngesikhathi usukukhumbula konke lokho lento bayiva yokuthi why kodwa ngazange ngayenza le nto leyana why ngazange aliqala lela business why ngazange ngafunda lezi ayifundo ngayi-university mhlambe why like ngingazange manje ngenza ngoba ukube ngenza ngabe angizange ngize ngifike lapha manje esengikhona namhlanje abantu abaningi bane like into zabo azihambanga kahle zabheda lokho ukuthi bagcina sebeba nabantwana abantu abaningi banalento ke yokuthi masebe nabantwana athi umuntu mina ngoba vele eyampilo isiyabheda sengithembeke abantwana bami ukuthi ibona bayongivusa ibona abayongenza umuntu kusasa mina nje okwami ayivele ngiyabona life sengihlulekile but bona sengithembe bona now the question is uma ngabe wena life ikuhlulile bona ngeke nibahlule uma ngabe wena life ikuhlulile bona beza nayiphi magic le ezokwenza ukuthi bona benze izinto zivele zenzeke ikuphi lokubona bayokwenza uma ngabe wena kukuhlulile because mabe nawe kukuhlulile it means nabo is possible ukuthi nabo kusengabahlula not to say kuzobahlula but is possible ukuthi nabo kusengabahlula and uma ngabe sekubahlulile uyoblame abani kula uyoqala khona ukukhumbula ukuthi kodwa kunento engangicabanga ukuyenza and angizange ngayenza and lento izoba yiva lokho likuncinza kodwa why ingazange ngayenza leyo nto because sometimes sinokubheka izingane zethu as if nazo uma ngabe seziphumelele zaba grand lifeini zafika lapha ezobe zifike khona as if uzobe seziyasikolota thina abazali ebese sikhuli ebesiyikhulisa kahle eqinisweni nje izingane nazo zobe zingasikoloti nazo zobe beyigijima yazi race fortunately zona zaba successful but that doesn't mean ukuthi wena mzali usu nabantwana abakolodayo ke manje to take care of you now ube nesikhathi sakho but wena wangafuna ukuthi usebenze ngendlela right but it's not over ungizwe kahle mina angilwi angifaka abantu ezinkingeni futhi angithi it's over it's not over as long as usaphila man even if ungaba ne 60 years 70 years as long as usaphila as long as ingqondo isafanishina kahle as long as usesenayo leya idea leya plan leyanto leya yokuthi ufuna ukuyenza ngithi mina is still possible usengayenza and futhi kube isimangaliso kodwa uma ngabe ngeke uyenze waba nama excuses usasemncane wathi ngisasemncane
waba nama excuses ulokhu ukhula wathi awunamali yokuyiqala lezi zinto, waba nama excuses yonke leminyaka yokuthi mawusumdala uphinde ube ne excuse yokuthi sengimdala. Yabona nje ama excuses waya but uma usuhlala phansi ususober kahle uzibheka, you will realize ukuthi umuntu owenza iphutha elikhulu la wena, ngokuthi ungazami ukwenza lento kumele ngabe uyayenza. And the minute isinka in lento yokuthi umuntu onephutha wena, izoba yiva elikuhlabayo esayidini. Yabona nje kahlahla angifuni ukuthi kube nezinto ezenza ukuthi siphile ngama regret. Abanye ke izinto ezikanjalo bavele bazisuppress. Umuntu uyazi ukuthi into eyamxaka yipi but angafuni ukuthi ayikhulume, angafuni ukuthi futhi izibuye engqondweni yakhe. Abanye benza izinto eziningi ubona ukuthi laba bantu lezinto lezi abazenza ngendlela abaphila ngakhona stress sokuthi because vele sebebheke ethuneni kuyafana sekulate. Ngizothi mina akabi late as long as sisaphila, akabi late even if ungaqala something only to find out kanti usufanele ususalele u2 years ukuthi uhambe emhlabeni, but uma ngabe uyaccomplishile leyo mission leyo, then after that 2 years bese hamba emhlabeni, then uyobe wenze something great, something big. Because abantu abaningi abaqali lutho, abantu abaningi abenzi lutho, baphila never elokhu libahlabe emasayidini lento yokuthi kube ngayenza lento. And the more lokhu phila naleli valele lokho likuhlupha likuhlaba ngala esayidini, lento le ikwenza ukuthi ungaphili kamnandi, ungaphili uhappy, nezifo isheshe zikatheke. Mhlawumbe ungazudlula nasemhlabeni early. Ngikhuthaza abantu, ngiyazi ukuthi abantu banama abilities, abantu bangenza izinto ezinkulu, ukuthi nginalento yokubelieve ukuthi umuntu odalwe uNkulunkulu una something big ngaphakathi kuyena. The only problem ukuthi akunabantu abasiphusha ngemuva ukuthi siqale lezi zinto sizenze, akunabantu abasikhuthazayo, abantu abavelayo emasayidini bavela nje sebenezinto eziright ezinkulu ezithusayo, bese sithi thina singabantwana abakabanike thina ukuthi singafika kulela zinga, kanti kube nabo bebesisherela ukuthi yazi ungibona sengilana nje ngiqale lapha nami kunzima, so mina ngizothi ke asiqaleni lapha ebunzimeni lapha yana, siqaleni nje whether you are young, middle age, so mdala, if kumele ukuthi asiqaleni mangabe ukuthi ususendleleni vele asiqhubekeni khona lapha endleleni. The thing is angifuni siphile ngama regret, futhi angifuni ukuthi mangabe abantwana bethu bengazange babe yilento thina besicabanga ukuthi bazoba yiyona bese siyaba blame sithi ba useless, kanti nathi saba useless. Sacabanga ukuthi bona ibona abakoloda thina, kanti kwakumele thina siyisebenzele okungokwethu. Angazi noma ngibe harsh noma ngibe njani, but okusalayo ke nje ngithi ngilikhulumele leqiniso. Mangabe iqiniso elibhlungu, well at the end of the day uma ngabe lizokusiza, alikuzwisa ubhlungu but bese liyakusiza ekugcineni. Igama lami kusase uMduduzi Shabangu, motivation tshele nabanye each and every Monday ku YouTube. Hlezi nje sikhona motivation vibes in, ungazizwa wedwa lezi ndaba. Siphinde sihlangane next time. Cheers.